niteguye ku rwego ruri hejuru cyane. Ibihugu byose njyamo bitandukanye biba birimo abarundi. Akenshi iyo nkoze concert Belgique nka 50% abarundi 50% abanyarwanda gutyo mbe babavanze. Ufite igihugu cyacu Burundi n'u Rwanda, it's pretty much the same country. Wese umuntu ungana nanjye aba afite vision y'umuntu muto wafanye The Ben ukabona mu bikumwe kuri stage wishira Imana. Ndashimira The Ben na John banyizeye nanjye kuba baranzanye hano Imana. Ndabashimira ku mutima mwiza mwatweretse wo kwakira my big brother ndamuhamagara nka mukuru wanje Ben. I'm very happy. Why emotion? Why umenga urafashwe na emotion? I'm so happy. Tiger. Nabigituza mwabana. Sako jango kona hindutse dove wagwana Thank you so much. Ntabwo byoroshye kubona naho itangazamakuru riza kubariza. Nkuko mwabibonye twaje kwakira umuririmbyi rurangiranwa kuva mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi akaba asanzwe aba mu gihugu cya Amerika. Yitwa The Ben Tiger, muramuzi, amaze gukora byinshi bitandukanye ndetse kano kanya akaba afite igiteramo kizaba ku itariki 30 hamwe n'itariki imwe. Now company yarashoye kumwizera iramuzana ku nshuro yiwe ya mbere mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Tubivuze yuko The Ben yabaye inspired mu muziki wiwe cyangwa yabaye kwiga kuririmba n'ibindi byinshi abifashijwe n'abaririmbyi bo ngaha mu gihugu n'ibindi byinshi aza kutuyagira. Kano kanya yamaze gushika ku kigo cy'indege Mercure ndadaye ikigo cy'indege cyacu ciza ndetse no mu gihugu cyacu ciza gitembamwo amata n'ubuki. Abanyamakuru abanditsi n'abanyamakuru baje kumwakira nk'umuririmbyi amaze gukora byinshi bitandukanye. The Ben turakuramukije wongera utubwira ukungena urugendo rwari rumeze. Murakoze cyane kunyakira, urugendo rwari rugufi then rwiza kuko narinzi ko ngiye gusanga imfura mu kindi gihugu cy'ababanya. I'm very happy kuba ndi hano cyane, ndanezerewe cyane. The Ben nimba atari banga canke ari ryambiruse mu Burundi nike kintu umaze kubona kano kanya gusushitse hano cagutangaje hano iwacu mu Burundi? Urugwiro ni Kirundi. Urugwiro ni uburyo abantu bakwakira. Abarundi dukunda ambiance turaryoherwa cyane. Ufite reka mvuga urukundo ruri hejuru cyane, ndanezerewe cyane, mbese bimeze nk'ibyo wacu kwa. Abarundi gucaka no kanya bariteze byinshi. Muyoboke yadusiguriye ndetse atubwira n'amateka y'umuririmbyi rurangiranwa ku isi no muri Africa ariwe The Ben. Agiye guhura n'abaririmbyi rurangiranwa hano mu Burundi ndetse bamaze gukora byinshi bitandukanye muri Africa ndivuye ku isi yose. Big Fizzo, Sabi n'umuririmbyi bari ko baraza Lino G. The Ben yitegure gute ku biteramo bidasanzwe agiye gukora ku butaka bw'u Burundi? Nditeguye cyane ku ruhande rwanjye, ariko nanone ndanezerewe cyane kuba ngiye gura nkunda kubivuga na Farious is one of my biggest inspiration. I'm very close cyane n'umuhanzi witwa Sati B. He's a good friend and he's a wonderful, super wonderful, talented guy. Ndamukunda cyane. Lino G namumenye kubera iyi concert, nahise mindi kumufana ukomeye. So muri make I'm very happy man. I'm very excited kuri event tugiye gukora. Abarundi ni benshi ari biteze kukubona ndetse kuko benshi bagukunda utaregera ubiyereka uwo ari we. The Ben hari band ingo live band irikimwe abarinzi bakomeye barimba live neza agiye korana nabo. Kuri ki The Ben yahisemwo gukorana na band yo ngaha mu Burundi?
n'icyumviro nakigize nyuma kuko nagomba kuzana na band ivuye i Kigali ako bitekerezaho nari nicaye ahantu nari njye by the way ndavuga ni kuki nabaye nakuze ndi inspired n'umuziki w'abarundi nkaba ngiye i Burundi nkaba njyanye yo band kandi bafite band aribo banyamuziki twakuze ofete nibo batureze muri musique so nyita nkora communication n'umuntu umwe hano arambwira ati band nziza ni nyinshi yambwiye nyinshi zitandukanye ariko arambwira mu byukuri imwe muri zo ni yitwa Ingo Band turavugana numva ndabakunze we about to make history kabisa. Yes, the band uraho ikaze mu gihugu cyacu Burundi. Yego. Nibatwa rya mbere ushite mu Burundi. N'ishuri ya mbere cyane. Yes, abakunze umuziki w'u Burundi barakurindira ngishika mu gihe uzo performinga kuri stage imwe na Big Fizzo uvuga yuko wakuze wumviriza. Witeguye gute kumbura kugira ngo public yo mu Burundi bihagurutse mu gihe tuzi yuko ari abandi ba artiste bakomeye mu Burundi bahari? Niteguye ku rwego ruri hejuru cyane. Ibihugu byose njyamo bitandukanye biba birimo abarundi akenshi iyo nkoze concert Belgique nka 50% abarundi 50% abanyarwanda gutyo mbe babavanze ufite igihugu cyacu Burundi n'u Rwanda it's pretty much the same country so ibyo twakoze ahandi tujya gukora ibirenzaho ahangaha kundi rwego abantu miliyoni barakurindiranye igishika ndetse baramaze no kugura amatike babifashwe na Now Company yashoboye kukuzana hano mu gihugu iki kintu tubwira ku mugwiza atunga yashoboye kuzana Jean Dodi John, yeah. Oh, John is a wonderful. We Jean de Dieu tumita John cyangwa se Bright, namwe se Bright ndiye zina ry'ishyashya. John ni umuntu navuga ngo ufite vision nini. Ikiza cye ikiza cye vision afite icyo nayikundiye naga ari vision iri individual ni vision y'igihugu cyose so ni igihugu arashaka kuzamura igihugu ashaka guteza imbere igihugu nicyo kintu nabonye kandi namukundiye n'umwana mwiza cyane iba inshuro yawe ya mbere ujana mu Burundi ariko kandi maze imyaka myinshi uri kurakora ubaza ko cyari kibuze kugira ngo wakigana no mu gihugu cy'u Burundi uzitanga umunezero nibaza ko ari igihe cy'Imana iyo kigeze ntago wagihagarika so ibihe bya mbere ntago byari ibihe by'Imana tu the band byari byateguwe yuko mu giteramo uza kuba uri kumwe na RJ the DJ DJ akomeye cyane wa Diamond Platnumz kubera ko wahisemo RJ ariko kandi ahagarikire kuvugiriza umuziki ariko kandi ko mutazananye ari he ntaraza yashitse bimeze gute RJ twavuganye ashobora gushika ejo icya kabiri RJ ni inshuti yanjye ya hafi so iyo nkoze ibitaramo bya hafi hangaha muri East Africa kenshi akunze kuba ari with me for the most part ariko nibaza ko na John yamugiriye ikizere nk'umu DJ international the Ben akabazo wamusabiye akazi muri nawo byaba ari byo oya kubera ko ari inshuti yawe uravuga utereka musonike ahubwo nashimishijwe cyane nuko bamuhisemo nk'inshuti yanjye ariko nawe niyo yamwizeye first umuririmbyi urangiranwa The Ben yamaze gushaka gutaga Burundi abarundi n'abarundi kazi abanyarwanda ni kwisi yose babimenye ariko kandi ntiyaje wenyene ari kumwe na Babou sinzi ko twakuramutsa nawe murakoze cyane umeze neza abarundi bakunze gukurikirana ku mbuga nivyo wagiye urabashikiriza ku mbuga zitandukanye ariko kano kanye warusi bakwe yo kuzuri kuri stage n'umuririmbyi urangirana dufise kwisi Big Fizzo cyo kimwe na Sadbi na Rije na Rinoji cyo kimwe na Tiger wiyumva gute bishimira Imana umuntu wese umuntu ungana nanjye aba afite vision y'umuntu muto wafanye The Ben ukabona muri kumwe kuri stage bishira Imana ndashimira The Ben na John banyizeye nanjye kuba baranzanye hano Imana akabazo kanje kanyuma karabe kuri John wongera utwakira n'umushitsi ndetse unatubwira n'ibikurikira ndetse unamubwira n'akajambo kamwe umushitsi ko deje wamaze kumushikana wabikoze murakoze cyane nagoma ndabahe mwiriwe ndabashimira ku mutima mwiza mwatweretse wo kwakira my big brother ndamuhamagara nka mukuru wanje Ben I'm very happy why emotion why umenga urafashwe na emotion I'm so happy wow oh my god sorry merci merci beaucoup muyoboke nawe nkumwe mu bantu yakiri ubwa mbere The Ben atubwiye bya The Ben wotubwira kanukanya ikungera ibintu bigiye gukurikiraho muzaze muri press conference kwa gatanu saa 6 asante sana